Selam aleykum, urmetli seyirciler. Milli teлеканалының эфирінде хабарлар авто информацион программасы диқатыңызға абале етіле. Студияда мен Фадиме Сейтмаму çalışам. Bu haftanın en mühim haberlerini bizim yayınımızda tekrar koruya bilesiniz. Bugün programmamızda. Akmezcit rayonunun Taha massivinde 1-17 sakin damartalarını resmileştirip oldular. Kırımda kışka azırlar, alazırda kızdıruf mevsimi tolu şekilde Yarımada'nın 8 municipal idaresinde başlandı. Kazan şehrinde geçken kureş boyunca dünya çempionatında iştirak etken Kırımlılar vatanha galibelerinin kayıttılar mı? Suvsuz, gazsız ve damı suv akızgan evde. Böyle şaraytsızlıkta Sollar köyünde Selimovlar ailesi yaşay. Plastik ve polietilen mahsulatını işlep çıkargan en büyük müessese 70 yıllık юбилейini kaydetti. Fidan Yaş Kırım Tatar ansambli Moskvadaki Korni 2. Halkara Festivalinde 1. yerini aldı. Bu videoger vakalarını bizim yayınımızda seyir etiniz. Yakın 5 yıl içinde Cumhuriyetinin planlarına yangi hastahaneler, mektep ve bala bakçalarının kuruculuğu көрсетілді. Bu vaqta Kırımның yolbaşçısı hükümetinin çalışma planları hakkında yapkan maruzasında bildirdi. Bundan da gayrı Aksionov çöplük çıkarılığının yekene tarifi hakkında tarif etti. Birkaç suv ağı eksploatatsiyaga көрсетілecek ve 30 binden ziyade muhtaç olgan koranta mesken elde etecek. Kırım Halkara Dikkat Merkezinde buluna. Onun için Yarımadamız hakkında hakikatını tek mında da geldi, çeltilde de bilecekler, dep kaydetti Cumhuriyet yolbaşçımız. Чтобы добиться прорыва информационной, гуманитарной, экономической блокады, коллеги, будем расширять практику проведения в Крыму акций дружбы и сотрудничества с иностранным участием. Хорошие результаты приносят визиты в Крым иностранных делегаций. Как отмечает Министерство иностранных дел Российской Федерации, позитивные впечатления зарубежных гостей от уровня бытовой инфраструктуры и экономического развития, состояния культурных объектов, настроений крымчан являются действенным средством контрпропаганды. Çok beklenilgen kanuni damartalar Akmezcit rayonunun Taha adlı massivinin 1-17 sakini toprağının municipal mülkiyetinden şahsi mülkiyetine geçirilip vaqta kararlarını elde ettiler. Mında episi damartalar devlet büdjeti yardımının kadastr cedveline көрсетілді. Bu vakаны Saraylı Kıyat kasabasının sakinleri çok beklediler. Kararlarını alğanının onlar episi gerekli vesikalarını resmileştirmeye başladılar. Tasiratlar bizim levhamızda. Kanyevi korantasında çok beklenilgen bayram homur arkadaşları yer damartasını ve evini resmileştirmek imkanını aldılar. Bu günü onlar 10 yıldan zayde beklediler. Çok yıllar onlar Akmezcit'te kiraga alıngan kvartiralarda yaşaydılar. Damarta almak için birkaç kere şehir memletine müracaat etkenediler ama her şey neticesiz kalaydı. Çaresizlikten Kanyevi korantası Saraylı Kıyat kasabasında özleri kanunsuz yer almağa mecbur oldular. Evini onlar 10 yıl evvelsi kotere başladılar. Bugün gece iş ev devam etmekte. Geçken hafta Kanyeevler evinin ogunu kurdular. Начинали с фундамента. Вдвоем с мужем мы залили этот фундамент. Начали потихоньку стены, потом крышу. Все это мы сделали вдвоем. Он мастер, я подсобник. Вот. А потихоньку поставили окна, сделали вторую половинку, чтобы можно было жить и строить потихоньку. Toprak onlarının şahsiligini geçken hafta kararını alğanının onlar hepsi gerekli vesikalarını toplamağa başladılar. Bu ise yerinin sınırlarını belgilenivi ve kadastr pasportunun alınması gibi hareketler oldu. Но уже будем с уверенностью дальше строить, уже и стимул какой-то есть, потому что у нас есть уже документ на землю, что у нас уже она законная земля, уже не будем бояться, уже можем забором обнести. Şahsi hakkını almak için arizanı bir yıl evvelsi yazgan edeler, endi ise vesikalar kolda. Komşu damartada Kanyeevlerinin ana babaları da yer aldılar. При Украине особенно движение никак olmadı. Но мына Россия келген соң Чоқтаров Аксенов айтты, бұларға вермей керек, evleri olğanlarga dedi, krышалар olğanlarga бұларға документ жасап беріңіз деп. Ну, bütün yardım etti, herkes yardım etti. Утикарам, herkes yardım, документлері порядка olsun. Çoxsun документлері не в порядке же. Hepsi документлері порядка olğanda, мына документлері doğru olğanlarga мына verdiler işte bütün bugün dokumentlerini. Yarımada'da kanunsuz yer aluvlar Kırım Tatarlarının toplu kayıtıp gelmesinin peyda olğan edi. Mesken massivinin kurulup skeması var. Gelecekte inженер ağlarını ve içtimai infrastrukturanın bağlı yerinin planı da olacak. Saraylı Kıyat kasabasında 60'tan ziyade damarta resmileştirilecek. Hepsi damartalar devlet büdjeti yardımının kadastr cedveline көрсетілді. Taha massivinin sakinleri onlardan meselesi
процессы чезілі башланғанына пек мемнунлер. С людьми общались очень плотно и близко. И не только я, мы обращались и в правительство, тоже общалось. Но да, есть люди, которые действительно теряли надежду, говорили, что нет, это не решится, это все заглохнет. Но были стойкие люди, которые все-таки продолжали верить. Бегали, добивались, правительство услышало, выдало. Все решается потихоньку. Саралы қията қанунсыз ерлер алған инсанларының сырасында тек қаны евлердегі башқа адамлар да қанун бойынша ер алмақ ве құрылған евлерні ресмелештірмек үшін весиқалар тапшырдылар. Назырлер шурасында бұл меселенен оғрашқан мақсус комиссия чалыша хакимиет векілері мұнтазам суретте көрішівлер кечірелер. Вет жүмхұрет башының қарарыны еткізелер. Хакимиет ве ер алмақта мұқтач олған адамлар арасындаки бақыт тіклене. Девлет Думами Бұсы Руслан Барбекнің сөздеріне көре, бұл йонеліштеки иш еп алып барылажақ. Важное событие для крымчан, то, что вот то наследие Украины, которое, наверное, отличалось тем, что использовался именно национальный фактор для дестабилизации общественно-политической ситуации на полуострове, развязан. Теперь мы как бы всех ориентируем людей только исключительно реализацию своих прав в правовой плоскости. И вот все вот эти поляны протеста, самострои должны уйти в историю. Келечекте массив эпсы керекли инфраструктуранен теминенecek bu yara gaz ve su geçirilmesi olacak. Munda tibi ve okul müesseselerinin kuruculuğu da planlaştırıla. В мирном должно быть мирно, мирное должно процветать, и наше сельское поселение должно стать самым лучшим в Крыму. Я надеюсь, что с вашей помощью, одним целым и единым союзом мы победим все негаразды и сделаем благоустроенной, удобной и счастливой нашу жизнь. Птаха adlı masivinde topraqның municipal mülkiyetinden şahsi mülkiyetine keçirilü vaqta kararlarını birinci 17 sakin alıp oldu. Saraylı Qiyat kasabasında 50 sakini o'z navbatini bekley. Najisova, Dmitriy Nizavoy, Millet üçün. Qırımda qışqa azırlar Mesken kommunal vezirliginde haber etkenlerine göre şimdiki vaqtda qızdırıf mevsimi tolu şekilde endi yaramadığını 8 municipal idaresinde başlandı. Qalğan municipalitetlerde qızdırıf mevsimini azırlıqны ayrı aldı Ahmedjit'te Mesken kommunal vezirliginin beraberlikte Qırımның vitse-премьері Yulia Жукова qiymet kesti. Bu vaqta bizim lefamızda. Одна котельная работает практически на такой вот, на летний период. Коммуналь қызметлерінің қыздырып мевсіміне азыр олғанларының тешкеревлері Қырымның вице-премьер-визері Юлия Жукова Ахмеджит Киев районындаки котельнядан башланды. Следующий этап мы уже начинаем менять полностью с автоматикой безопасности, регулирования. Уже переходим на следующий уровень. Бұл котельня бала бақчаларының мектеп вечоқ квартиралы евлерні sıcaqнен темин еті. Күз-қыш мевсім огунде мында донатма ялланды. Бұнда қарарнен 10 миллиондан рубле масраф етілді. Здесь были произведены ремонты, были заменены частично запорная арматура, были поменены манометры. Вот. На первом котле была произведена замена автоматики, то бишь сейчас больше входит в жизнь электроника. Бұл елдан котельня автомат идаре етуге кечті. Бұл ал sıcaqны иқтисат етмеге ве масрафларны эксілтмеге имкан бережек. Котельняда яны насос системасы да ерлештірілді. Аппарат тоқтамаздан sıcaq еткізілівіні темин еті. Бірхач котел Лермонтов, Куйбышев, Белокуна ве Ковыльня соғағыны темин еті. Бұл умумен юзден зияде бина. По распоряжению главы Республики Крым в связи с тем, что температурная отметка у нас опускалась уже ниже 8, было принято решение на подачу теплоносителя на объекты здравоохранения, на школы, на детские сады. И в настоящее время эти объекты у нас протапливаются. Тешкерев кетшатында евлерінің içinde чекілген sıcaqlarının ағларының кейфиетіне де қимет кесілді. Телефоны аварийной службы работают? Вот, да. Телефон. Лифт не ломается? Нет, нормально? Соседи ломался.
Проспект Победанын 108 квартиралы evнын сакинлері кемерде сыжақларының коммуникациялар ярамай çalışқанына шикает еті еділер. Амма анда ev тек 2015 сенесі құрылды. Проведена промывка и опрессовка системы отопления во всех корпусах этого дома. Восстановлена теплоизоляция, поверенные манометры и выполнен весь тут необходимый комплекс регламентных работ для того, чтобы жители этого дома были с качественными услугами отопления. Мескен коммуналь қожалық визирлігінде хабер әткенлеріне көре қыздыров мевсімі толу шекілде әнді ярымадамыздың 8-ci муниципаль идаресінде башланды. Ахмезжетті шымды sıcak ава қайтты, ама ерлі коммунальщиклер кележек суықларға азырлар. Мухаммед Зикиреев, Руслан Минаев, Рафали Вахидов, Милет Учон. Қырымның муфтилігінде ярымадамызның ең күчлі күрешчілеріні мукафатладылар. Күреш бойынша дүния чемпионатында 7 қырымлы спортшы иштирак етті. Олардан 2-сі күміш медальлер қазандылар. Ярыш Қазан шерінде кечті. Тедбірде дүнияның 42 мемлекетінден 250 спортшысы иштирак етті. Күрешчілеріні бұл hafta Эмирали Аблаев хайырлады. Тәфсилатлы же біздің левхамызда. Муфтилик азбарында ярымаданын ең күчлі күрешчілері топланды. Күреш бойынша дүния чемпионатына мүкафатлар қазанған Қырым спортчыларыны Эмирали Аблаев хайырлай. Бұл кім? Сетумеров Марлен. Ярыш Қазан шерінде кечті. Тедбірде дүнияның 42 мемлекетінден 250 спортшы иштирак етті. Қырымны 7 күрешчі тақдим етті. Олардан 2-сі күміш мүкафатларыны қазандылар. Марлен Сетимеров из Крыма. Ғалиплерден бірі Ислам Терек районының Сейтелі көйінден Марлен Сентумеров олды. О 90 килогажы чекі категориясында күміш қазанды. Бірінші тұтышылдан күрішчі Ғалибе йолындайды, ама финалда Уфа шерінен келген дефаларжы чемпионға ютқызды. Все, досрочно выиграл, получается. Марлен Сентумеров спортен 11 яшынан берлі оғраша башында өтек хобби еді, шымды есе яшайыш тарзы. Қиын идманлар, сонсыз ярышлардан сон спортчы милли күреш бойынша Қырым чемпион унванын қазанды. 2 жылдан берлі 90 килолық чека категорияда бірінші ер қазанып машина алды. Бүгін есе Қырым муфтисі берген бақшышнен, яни қойнен қайта. Я не знаю даже. Тяжело ли было сражаться? Ну, конечно, было тяжело. Естественно, тяжело. Все же сильные бойцы, все готовились. Ну, так как получилось, мы чуть более подготовились. Эпосы спортчылар фахри ярлыклар ve бақшышларне тағдырленделер. Эмирали Аблаевна айтқанына көре, бұл милли спорт чешіті халқымыздың медениетінің muhim kısmıdır. Elbette bunlar çok güzel küreşmeleri, yaptıkları, aldıkları, kazandıkları medaller elbette ki milletimiz için, bizim için, hepimiz için bir gururdur. Ama elbette küreş çünkü tendiriz, akıl, fikir, feraset, her bir şey. Tek güçte mesele değildir. Çünkü o küreş demek bütün vakit insan tendiriz gezer. O yapacak işini, söyleyecek sözünü, her şeyini düşünüp yapar. İşte bugün bizim için çok kıvanç, sevinç ballarımızın bile olması. Miqyaslı turnir bizim sporçularımız için timsal taşıgan tedbir oldu. 11 yıldan beri ilk sefer Kırım'ın cima takım küreşçileri dünya çempionatında iştirak ettiler. 30 bin seyirci var edi. Ne vakit ilan ettiler finalda Kureşe Setumerov Marlen ya da bu Azim Khalilov bu da bu kumuş medaline nail oldu. Anda şaştılar bu nasıl bekim yanlışkandır bu Kırım nemede bütün dünya çempionatında Kureşe'de. Yunan Roma күреші бойынша олимпик чемпионы Рустем Казаков айтқанына көре, более чемпионатлар olғаны себебінден спортчылар доғры тәрбие алмақтан қайры әр вақыт ғалип олмаға тырышалар. Я горжусь за своих ребят, которые выезжают на чемпионате мира, выезжают на международные соревнования, выезжают на чемпионат России, и они достойно выступают, занимают призовые места. Это счастье для меня. Почему? Потому что, во-первых, они прославляют наш Крым, что действительно Крым цветет, расцветает. Kırım küreşçileri onlarca galibege nail oldular ama sporçular irişilgen seviyede toxtamaylar. Olar endi nevbeteki yarışlarga Kırımda keçirilecek küreş boyunca bütün Rusiya çempionatına hazırlanalar. Naciye Isayeva, Vitaliy Golubov, Millet için.
Сувсыз газсыз ведамы сув ақызған евде боле. Шарайтте соллар көйінде Селимовлар қорантасы 20 елдан зияды яшай. 50 яшлы қадынның нефақасы атта аш суға етмей. 1956 сенесі құрылған евде 4 адам яшамақта. Бұ қадын озы, оның қызы Севиля векі торыны. Муберіміз Мухаммед Зикирияев омушкул вазиетні көрді. Сув ақызған таван, эшілген сыва, ветешіклі табан. Селимовлар қурантасы бойлы шарайтты яшамаға мечбур. Смотрите, вот, ну получается, вот у нас тут, мы здесь практически не ходим. Здесь зимой крысы вылазят, мыши, поэтому, ну, здесь зимой просто даже сложно представить, что здесь ждет нас зимой. Вот. Уч аявелісі Гүлнар қанымның қызы Севиля экі баласының анасына соллар көйіне көчіп келді. Ана ватанына қайтмақтан әвел Севиля Украинаның Херсон шерінде яшайды. Ама оның ақайы евден қувған сон Севиля анасына евіне қайтып келді. Сколько денег нужно для того, чтобы... Ну вот для начала, чтобы документы на русский язык перевести, это около 10 тысяч рублей. Севиля Селимова экі баланы тәрбиеті анасының 8.000 нефақасы атта ашай ичмеге етішмей. Ишке есе қызны Украин паспортынен бір кімсе алмай. Вот эти наши временные, наша регистрация, вот нам то, что выдали. Вот до 10 числа у нас ноября здесь мы можем пребывать на законных основаниях. Вот. Ну а по истечению уже ни при каких обстоятельствах нас здесь оставить не могут. Севиляның анасы Гүлнар қаным исе Қырымға Өзбекистандан 1997 сенесі авдет олды. Бір өзі екі баланы тәрбиеледі. Колхозда çalışқан için devlet nifaqacı қадынға қазайы ev айырды. 50 яшлы қадын екінші группа сақатыдыр. Ама бойле алда о соба яқмаға, одын парчаламаға ве сув ташымаға мечбур. Я не помню, чтобы покупали эти дрова. Вот уголь взяли немножко, полтонны, и то в долг. А дровишки сами вот здесь с леса носим, возим на тачечке. И все на этом. Селимовлар қурантасының азалары яш қыз Жаяв Юров сув ташыйлар. Хуyu 1 километр ұзақлықта ерлеші. Қомшылары ярдым етіп оламайлар, чүнки өзлерінің алы бұндан яқшы дегіл. Ама кичкине баланы олған қурантаны ажийлар. Эта женщина таскает на своем горбу эти дрова. А дрова брать не разрешают. Надо все покупать. Тот же валеж надо покупать. А денег нет, на 8 тысяч рублями они далеко не могут продвинуться. Селимовлар қурантасына ярдым керек, олар первасыз қалмаған әркезге мұражат етелер. Банк картасының реквизитлеріні өз экранларыңызда көресіңіз. Мухаммед Зикирияев, Виталий Голубев, Миллет үшін. Крымпласт идаресі 70 яшыны толдырды. Пластик ве полиэтилен мақсылаты бойынша ең бұйық муэссесе өз юбилейіні қайдетті. Әрші көз сақатлары артелінден башланды, шымды есе бұмық язылы санайы. Муэссесе ярымадамызда тұрмыш эшияларының япылығы бойынша лидердір. Тafsiratlардан бұберіміз Айшы Шулакова біле. Чамашыр үшін қысмач. Ил көрініште бұл адишей, ләкін тұрмышта пек керекледір. Крымпласт идаресінің хадимы Зера Кираджиева күнде бинлерче қысмач жия. Поставила. Потом соединила 2 колодочки. Потом вот этой ручкой, рукояткой растянула пружинку, вставила сюда вот колодочки эти и вытащила. Все. И зачистила. Вот, чтобы ножки были чистенькие. Бойле пластмасс қысмычлары веда бинлерче пластик ве полиэтилен мақсулатның нүмінелері Ахмежітте мақсус шirkette япыла. Мөйседе чоқысы çalışқанлар көр ве заиф көргенлердір. Зера ханым олардан бірісі. Көз сақаты мында 30 елдан берлі çalışа. Главное, что мы здесь все собираемся, общаемся. Ну и заодно и зарабатываем. Анна Григорьева 72 яшында ойстисал ветераны ярым асырдан берлі Крымпласт идаресінде çalışа. Мында мектепні бітірген сон келді ве о вақыттан берлі çalışа. Сюда я когда пришла, у нас был трубчатый предохранитель. Вот та работа мне нравилась. Но это мы просто упаковываем как бы. А то вот я работала на клепке, на сверловке, на токарном станке. Ну, я фибру там точила немного. На точечной сварке работала, на гибке.
Крымпласт шirketinin тарихы зеңгін. Оны 49-й сенесі жеңтек көр қалғанлар үшін мақсус сақатлардың эмек ве иштимай реабилитациясы мақсадынен ачтылар. Эршей урба фырчылардан башланған еді, бүгін есе бұл полиэтилен электрик мақсулат ве халық истимал еткен малларының ең бұйық истисалжысы. Мы создаем рабочие места для инвалидов, для того, чтобы они чувствовали себя здесь как дома, чтобы трудовая реабилитация и социальная реабилитация – это действительно очень важная вещь. Здесь действительно коллектив, и люди чувствуют себя равными, и жизнь для них действительно становится лучше, когда они могут работать. Бүгін Крымпласт Русияда заиф көрген сақатлар үшін пластик ве полиэтилен мақсулатны истисал еткен екене ишханедір. Ишханеде ел донатмалар янылыштырыла, опалы ве земаневи. Кеченлері девлет программасы бойынша эки тертибат алынды. Мы сейчас находимся в цеху экструзии, там, где наматывается рукавная пленка, которая в дальнейшем будет порезана на пакеты. Вот. На своем производстве мы используем минеральные добавки, которые позволяют пакету разрушаться в 3 раза быстрее, чем те же самые пакеты без этих добавок. Шымдеки вақытта мақсулат тек ярымадамызда сатыла, шirketінің реберлігі бұйық тиджари ағыларны желп етмеге ве Қырым сынырларından чықмаға ниет етелер. Айша Шулакова, Эльдар Заитов, Миллет үшін. Инсульт хасталығындан соң реабилитация кечмек үшін Русиядегі екінші эрго-ода Қырымда açılды. Земаневи донатмалы ода 7-ші шер хастаханесінде ерлештірілді. Буңа Орби адлы Бутун Русия фонды қол тұтты. Чоқ бекленілген вақияны инсульт хасталығына қаршы күреш күніне бағышладылар. Тавсилатлар Илья Султание, Ситакаева. Показывает, что происходит. Время, скорость. 7-ші шер хастаханесінің тренажер залында донатмалар толу шәкілді яныланды. Бұ земаневи робот ярдымчылары инсульт кечірген инсанларға арекет функцияларыны ғайрыдан тіклемеге ярдым етелер. Михаил Коваленді бір апта девамында мында аяқларыны ве қолларыны идман ете. С охотой, с удовольствием иду на эти инструменты и заниматься хорошо. И нога восстанавливается, и рука, и совершенно другая жизнь. Мувазинетні тұтмаға тиббик гаджетлер ярдым әте хаста салланған платформаға тұра. Оның янында экран ерлеші инсанның бедені компьютер мышкасы кебі бір тарафтан башқа тарафқа салланып экранда юрсетіле. Используя собственный вес, координацию, используется иллюстрация. То есть в данном случае у нас нарисован цветочек, пациент должен стоять ровно на платформе и ровно курсор должен указывать на цветочек. Тем самым мы проверяем стабилизацию человека на одном месте, насколько устойчив он к изменениям. Тренажер вертикализатор есе инсан эсіні жойған вақытта да юруш процессіні имитациясыны ярата. Вертикализатор поднимает пациента, тем самым идут пассивно-активные движения на ноги, на стопы, и тем самым человек может пребывать на вертикализаторе с экспозицией 1,5-2 часа. Бұ есе эрго-ода мында хасталар инсультан сон реабилитация кечелер о 3 қысымдан ибарет ашхане, иджади ве санитар зоналары. Мақсус одада олар ғайрыдан долапларны ашмаға, маса огүне отырмаға, савутларны ювмаға ве тішлеріні темізлемеге угренелер. Вся эта эргокомната дает возможность пациенту вернуться домой уже полностью адаптированному ко всем повседневным бытовым навыкам нужным. Хастаханиде яткан Валентина иджади зонада бірден эллерінің моторикасыны инкишав етеви осевымле ишенен ограша оре. Адаптируем пациентку не потерять навык вязания. Видите, учитывая, левая рука не такая ловкая, как правая, но пациентка при этом ловко пытается справиться с этим, и уже у нее неплохо получается. Бу Русиядеки экінжі эрго-одадыр, оны абыданлаштырмаға Орби адлы Бутун Русия фонды ярдым етті. Наша комната была вторая после Москвы, которая открывается в Российской Федерации, и где уже начали на протяжении нескольких месяцев мы реабилитировать потихонечку этих больных. Мы показываем родственникам, как оборудовать место, где будут дальше жить пациенты дома. Мы показываем самим пациентам, какими приспособлениями можно пользоваться. Крымда бір ел давамында 7000-ге якын инсан инсульт кечире екімлерінің эсаз вазифесі хасталарының турмушы ве иштимаи алышқанлықларыны ғайрыдан тіклемек ветолу яшайышқа қайтырмақтыр. Предусмотрено дооснащение и оснащение, переоснащение этих первичных сосудистых отделений и регионального сосудистого центра. В 2019 году закуплено и сейчас в торгах до сих пор поставляется более 55 единиц оборудования.
одним из единиц этого оборудования, которое непосредственно было поставлено в 7-ю городскую больницу, в первично-сосудистое отделение, вы сегодня увидели, это реабилитационное оборудование. Русияда бу сененің сонуна же бойле да 10 РГО-да ачмаға планлаштыралар. Султания Истакаева, Дмитрий Низовой, Миллет Ичун. Қырым-татар ансамблі Москвада кечірілген Корни адлы халық ойыны бойынша екінші халқара фестивалінде бірінші ерні алды. Фидан ярмадамызда ең яш милли ансамбльлерінден бірідір. 2 ел ішінде о хореография сасында yüksek еңішлерге етті ве халқара мейданында ғалебе қазанды. Тәфсиратлар левхамызда. Авалиманында набабалар бақчасырай хайтармасы ве алғышларнен оз евлетларны қаршылайлар. Олар Фидан ойын ансамблінің солистлері. Бұл балачықлар экокун içінде Москваға барып ғалебенен қайттылар. Пайтақта Корни адлы халық ойыны бойынша екінші халқара бала фестивалі кечті. Санада чығышта болынған ойыншыларының яшы 9-дан 12 яшына жолар явлық ойыныны төшеділер. Яш солистлер бірінші санелерден серджілеріні айретте қалдырдылар. Чықыш гүрделі алғышларнен екунленді. И зрители, и жюри, и судьи, и руководители наших конкурентов, они говорили о том, что культура, колорит крымских татар очень яркий, и что костюмы очень были красивые. Одни из самых ярких, вот это честное слово было так. Солисттер өзлері айтқанларына көре конкурсқа бір қачай девамында азырландылар. Бірінші ерні қазанмақ үшін бұтын күчлерінен көрештілер. У нас были улыбка, у нас были трюки, у нас красивые были руки. Мы как команда работали. Те, тоже работали как команда. Считай, мы вкладывали всю свою любовь, всю свою душу в этот танец. Кто-то плакал отчасти, кто-то кричал отчасти, прыгали все. Корни адлы фестивалі чешет халқларының ойын анынелеріні сақламақ мақсадынен яратылды. Бұл сене чешет мемлекетлерден 20-ден зияде тақым өз хореография ұсталығыны тақдим етті. Иштиракчыларның епсі yüksek дәрежеде чықышта бұлындылар. Ғалебені қазанмақ қолай олмады дей Фидан ансамблінің бедейрі бері. Даже переживал, даже сомневался. Но тогда, когда назвали крымско-татарский ансамбль «Фидан, вы первые», ахла моя пошла. Потому что на самом деле очень много сильных коллективов было. Бала ансамблі да яш о 2 яшыны толдырды. Бойсе халқара севиядекі бірінші ғалебе сыдыр. Балалар вяна бабалар için бұл пек мұйым вақы. Оның için олар яш истедатларға сюрприз азырладылар. Очень серьезная была подготовка. Не только руководитель выложился, наши дети очень старались, но и очень большая, конечно, часть переживаний досталась и на долю родителей. И хотелось бы поприветствовать наших детей и отметить их достижения нашей вот такой вот торжественной встречи. Бақлы ве илхамландырылған ойыншылар айны бұ ғалебе кетірген халық ойынымызны терминал қолында төшеділер. Ендіден яш ансамбль да чөк çalışmaға яңы решмелерге етмеге ве Қырым татарларының халық хореографиясыны рағбетлештірмеге планлаштыра. Фатиме Сейдаметова, Рафаэль Вахидов, Миллет Ичун. Бұнен яйнымыз соңына әтті, мен сізге ратлық күндеріңізні қоранта азаларыңыз нен сыжақ мұйтте кечірменге тілейім. Эфирде көрішмек үзіре сағылықнен қалыңыз.